jadi ingan na encipalkan pas-pasuna. Dengan jadi dalan di bata mereka pas-pasuna mandoni enda. Mari dage sekitar sembah mandi bata ibas kebatian enda. Mari si puji Tuhan, arah kitab Nenta nomor 152 ayat 1-2. Sinapadoni enda alukini ulin, ibas gelar anakna Yesus Kristus, singajarkan kekelengan manbanta, ras ibas gelar kesah si badia, sinuratkan karena praten di bata ibas pusuhta. Meriahlah ukurta, singidah kemuliaan di bata ibas geluta, jana singcidahkan kemuliaan ibas kegeluhan si tep-tepwari. Damailah si kerajaan ta si rendahi Tuhan. Amin. Berita karena perbahanan rasura-sura di bata, enda mempedahku. Si keleng-kelengan minkam bagi aku kelengikam. Terpalaskan Yohanes 10:5 ayat 10:2. Terpalaskan kata di bata enda si pujilah ia alura duras kita rende bas kita pendendenta nomor 177 sendekan ayat si pemenara si peduakan.
rajin mandi bata si mereken kemuliaan ibas manusia. Kemuliaan di batanta teridah ibas kerina kinepana. Yatan kena pe kita ngaloken kemuliaan terkiteken mahagakal kita ilebe-lebena. Terpujilah Tuhan rasa lala. Muliakanlah, oh tandingku, muliakan Tuhan ibadah, oh tandingku, muliakanlah, muliakanlah, muliakan Tuhan, oh tandingku. Kelang ate di batanta teridah arah Yesus Kristus, sila mempertahankan kini hagan ras kebaya kena. Tapi ipahagan kita alu keterukan ukur kemusilan ras kematian. Terpujilah Tuhan rasa lala. Kelang ate di batanta terida ara ia makekan kita jadi dalanna neken pasu-pasuna mandoni enda. Terpujilah Tuhan rasa lala. Kinata kegeluhan manusia, ngingat kelang ate di batas simpehaga, sinagu-nagu dengan sinabusi kita. Marilah si gargari pusuta ilebe-lebe di bata. Oh Tuhan, kemuliaan-Du lanai teridah ibas kegeluhan kami. Biak-biak si mahuli singgo isuan kendu bas kami latura. Perbahanan kami lanai nudukan kami anak-anak-Du. Kegeluhan kami sidem alu biak-biak si jahat, nalukan biak-biak si mahuli si enggo isurat kendu bas pusu kami. Gedap kami ibas dosa, sirbahanca kami biar, jumpa ras kami selaku Bapa. Megati kebiaran ngeliami kegeluhan kami,
serko ibas pusuk kami, si arbancala terbegi solang sing lebuk kami, mulih kempak tinulindu. Toleng gejakan dosa-dosanta, rende kita ibas kita pendendenta nomor 222, sende kenayak si pemena rasi pejuakan.
padan di bata mankala singakukan dosana ia depan di bata. Selaku persuruhan di bata, aku neken katana man banta singakukan dosanta nina. Marilah kam kerina, mulihlah man bangku. La ateku kam geluh ibas dosa. Kamu anak-anak siku kelengi. Tedekal ateku, kam reh man bangku. Guna ngakukan dosandu. Gelah banci ku bersihkan. Tempas ku silit ibas kam bagi aku dube depakam. Ibas kam enggo ngakukan dosandu. Walemi ras ku berikan mulihi kepercayaan man bandu. Kusalihkan kebiarandu jadi keriahan ukur. Amin. Arkiteken dosan tanggo yalemi, mari si puji Tuhan alu ngendekan kita pendendenta nomor 410 telu, sendekan ayak si pemenara si peduakan. Sokelengah kita ngoge karena kata di bata bagin si pemena, mari sebagikan lebih lagu persembahan pujian ibas kategorial mamre.
puji gelar Tuhan. Jangan Tuhan tetap mereka gegeh man kategorial mamre. Kenduari sehme kita karena ngoge kata di bata bagiin si pemenang ibuat ibas padan simbaru mekap kitab Korinti sada Korinti 10 telu ayat sada ayat si petelukan adi seri buku cetakan pustakan tali ibas halaman 308. Kata di bata si tersurat ibas sada Korinti 10 telu ayat si pemenah ayat telu ya bukan kami keleng ate bicara beluh kalpe aku ngerana ibas kerina cakap manusia jana ibas cakap kami adalah terkeleng ate pantalan sidiman